Where is mom? Nadhani ingekuwa kitu cha maana sana mami toe haha. Hadi hago diate ndio kwa kwa ya berede sagu request from God dokanyitone kiha. Ohane tade medioria wedete muno. Andona murata witu ina kuoka gani kwa andona murata witu muini munene murata fakso kuma kure Nyandarua. Bwana Samido, thank you for coming. Thank you so much. Kwa hivyo natoka na muno gohoya we go silent. Wadaga besagu atwale ria dukoni hakwagirira neguo anegere mami neguo mami witu utwetere ando ya mokite na kuna kamera tutaginya na cia kuma kukwena aini and all the guests of honor, may God bless you so much. So without any further ado, ningependa mam uonge ubarikia watu tu invite kijana wako huyu ambaye ametuitania hapa, then we proceed. Do you have something to say? Yeah, I just have one thing to say. Kabla mam na Des uonge, si wakule ngoma kidogo, si wa dance kidogo. For as many as for the similar opinion say aye. Mam uko tayari, uko tayari? Na unaona mambo iko best, ndio So leo ndo ma superstars, ndio in the house. One more time, what we do here, mam na Des. Aha, amazing. Beautiful. Beautiful. Let's go. Desabu nataka mbele hizi kamera kabla uchane. Nao nita microphone ule mama kaudo pale wa mirado ya makeigwa. Kaudo tu kamwe kadhaka. Mama tu kaudo tu yani ya kuigwa. Kanini tu o kamwe. Bwana asifiwe. Mwenyeta mwele kwa ba. Kodatu walirie mama aboti hau hadi. O mama mwele kaudo bere adwa ona kiaraki makoto dunia rono ria kurathie. Mami ngienda gukwira ngikura he kaundu kamwe ahoyagira ona wahoyaga handu hothe ngathie ngagĩa na favor. Na nĩ Ngai nĩ anyonetie mahoya maku nĩ makinyire. Hiyo makofi sio ya favor, makofi ya favor, makofi ya favor. Mom, nipa microphone hiyo mbele ya kama duka. You know what a man can do? What a man can do? Mom tatere kaundu kare tutoka kateno na niguo famous ginya mitambo-ine. Utuka bado tugeithia mwere kaundu ka kidoda gikemwe ona Ngai yake ni muroya maitho-ini mwanake waku. Kaundu kamwe ndirenda gukwira mwana wakwa ndimwitaga Kĩbuconi gwakwa ni mwana wa magegania muno tondu riria riothe ndanorwo ni hinya ni unjikagira hinya ngaigua ndina hinya ngahota guthie na mbere. Ciana iria ciemwe mwitagira ciari anyu hinya na mugathika. Bible yugaga gwathikira mwathani na kunyihia gutuma mundu atonge atio na ature matuko maingi. In Proverbs 22 verse 4 jokera ringi gwathikira mwathani ugai gwathikira mwathani na kunyihia gutuma mundu atonge atio na ature matuko maingi. Gwathikira mwathani na kunyihia gutuma mundu atonge ayo mundu mahota gutonga matio mogwe kuria kwa Desagu we kura ginya na ici engari after maundu macio mothe mature matuko maingi. Uria gutura matuko maingi makofi piga makofi ya siku mingi ya kuishi. Wale wote ambao wako hapa toka ndo kugoto leto ya kumude no no kio ndu wa Ngai na orathie kuma kamera-ini njia maitho-ini ma Ngai matu-ini Ngai arokurathima akuhandagira maundu mega ngoro-ini yaku ati waria ukaria thayo ukaria tonga ukarathima nawe ugateka wa kurathimwo. Faction yego kama we you come, do you know how to milk? Desagu, you know how to milk? Atujoje goi. Wakiriza na akiri weri. Darasara niyo kama we. Bas itaro hau kogwo gwodaga mami witu warie kaundu arafu invite adwa orege mitambo-ini ginyoria manakura arafu negere this guy was made all of us come and grace this occasion. Mwathani agocwo. Ndamugeithia na ngeithio cia wendo wa Mwathani mwageithika. Ni ndacokia ngatho mbere muno kuri Ngai ni tondu wa gukinyithia muthenya uyu ni turaririe thiku nyingi no Ngai niwe ukinyanirie. Mwathani agocwo. Ndenda gucokeria ngatho muheshimiwa kururia no ri ungi wi haha itangikorwo ngimumenya ritwa riake mama county na kuonaga Mungu awabariki sana kwa vile mmejitolea nyote venye mmejitolea. Mungu awabariki kuri andu tuthiete nao karugendo kanene muno haha
iguru ria mwana uyu wakwa na Ngai tondu nionaga nionete karugendo karia tuthiete na inyuothe ni mwirutire nginya muhecimiwa mukoya mahinda manyu mwanacamania nginya kundu itari ni tondu wa mwana uyu. Mungu wa uzima awabariki. Ndienda kumutiga na kiugo kimwe tu nigikenagia ngoro yakwa tondu kiugo kia Ngai kiugaga ati uria wona Ngai uria wonaga hitho-ini amurathimire utheri-ini. Ngai wa murathime. Bwana asifiwe. Pigieni mama makofi tena. Mimi ndio naitwa Desagu wenye mjaniona. Si mnaona nimeona kidogo. Si nimeongeza weight. Pigieni Mungu makofi. Nijitagwo Desagu age mundu ni undu wa coat. Nimeoragia Desagu athirie coat atia. Twanageria maundu na Samia thira kageria guthii ukageria gutuika muthigari. Gama shida gutengera. No akinya ha magego magikora mundu agirwo kona 32 makigora na 22 riu ngamoria magego mokira ha uthigari-ini ati rithathi ni thiraga ukaruma muici andu akoria thutha muriega ngeithie wega koika ni nyendete kuricognize andu aria maikaraga thutha tondu ndi cukuru aria maikaraga thutha tweciragia ni akigu no matikorwo mari akigu ni anja ithiraga tondu mwarimu akwira ati make a sentence using the word jump akati the goat jump the elephant jump yoge kinyirwo nyamu ni ithirire kana composition ukero ati andika composition about a visit to your grandmother na ikara na shosho wanyu niyo ukandika tu I live there nidake na muno ni nyuka kujerera Ngai ni mwega mweshimua kororia mama county Mr. Mo from Damasa Mido na ageni othe aria mokite nini njuge hagugo 2016 nidagiririe audition atithie uri ogeragio heo mweke TV ni act no ndari na kamwiri kanini riu makienda actor mendaga tall dark and handsome mwangaki ndiairo ru ngithie Facebook tondu Facebook gutiri audition gutiri mundu thiaga ati aga audition no riu kiria ndathire ri ungithie YouTube na Facebook ri andu methaga mundu moi mundu egwetha Samido egwetha Diamond egwetha Fatso riu ni ndetagwo Desagu na Desagu ni ritwa ria baba itu ni akuire etagwo Ithagu riu ni rio ndari tuire Desagu riu ni ndathi ndandika Henry Desagu YouTube ri ndekira video ri gutire mundu wonaga YouTube ndaika ikara ri ngathie kumirora ngamikora ina 2 views na ciothe ni nie ngirora no ngigona ni ngwenda andu othe mukorwo social media mwitumage no amenya ndekire atia ithe nie ndietagwo Henry Desagu ngithie ngithondeka nyamu cietagwo sudo ni muraciuthira muno thiku ici ni undu wa cai ngithie ngithondeka sudo ngeita Nicholas Kiprotich na gungi ngeita Nancy Wanjiko riu nie ndekira video yakwa log out ngathie tani uyu Nelson Kiprotich ngegomentera you are the next big thing alafu log out gacoka ngareply ro ucio ni na ni ngauga I am humble utihorere Ngai makothi na ati ni umuthi uyu ati Ngai ahete followers acio ingi uguo na Ngai amukinyira uguo na amureka content Ngai ni gutukinyia hau ni ndio riu ni kucoka gwika content ndirari murwaru na ari kaundu serious ari mayuthi mundu wothe wi ha yuthi umenye depression iri wanyitwo ni kaundu kamwe thomete ndiroragio wina ma stress na maisha ni magoki maguikarire muno menya kwaria na mundu ya mundu kwariria tondu nie ndakiraga na maundu makwa riu na nie ndiamenyire ndiraga andu mbue ndende korire ni ndie riu ndi mbue ndende shida na ona hindiria mwabangaga maundu maya mweshimwa kururia ndari murwaru muno twari na ndagitari thengio muno amuva aria mwandorire thibitari na nindigithitwo ithe ndicokete wega na Ngai ni mwega ndegwika maundu mega nie ndahoya ni tugacoka guku ringi Ngai ekite maundu mega na ikare na nie biu ithe ndiakena muno uyu ni mami witu ni ndimwendete ndi na brother ni ngwendaga moke haha brother ciakwa tukoragwo turi atano there you go. Thank you. They introduce you. Wewe etagwo Njuguna hindi ria baba gitu akwire amutigire class 6 na Ngai ni ahete uhotithio wa kumuthomithia nginya riu campus. Good evening, ladies and gentlemen.
ikawa kono chayo koro sawa mono, lakini ningependa sana kuwakaribisha huku kwetu. Huyu ni ndugu yangu, na kama venye amesema yeye ndiye amenisomesha maisha yangu yote, as from dad alipopass yeye ndiye alichukulia, na mpaka saa hii ni yetu ndiye ananisomesha campus. Huwa niko MKU nasomea Kijerumani. Ningependa sana kuwashukuru wote kwa kukuja huku kwetu. Tunapenda wageni sana na mkujange tena. Ngegie muno acio angĩ nĩ hena ũmwe ndiũĩ nĩ athi kwetagwo Mwangi, na ndĩ sister ũmwe ikĩte Thika wĩtagwo Joy, na ndĩ na ũngĩ wĩkata etagwo Gathoni. Ũguo nĩguo ta family tũigana, tũrĩ ciana ithano, na nĩ mũigue mwĩ karibu gũkũ mũno, na Ngai nĩ ekũthika wega. Thengiũ mũno. Simutani support, simukini support nĩtaenda huko juu. Thengiũ mũno, karibuni ndio. Thank you. Utanai karado vegio mono. Wow. Pigeni makofi ya this content creator. Una imagine? Asante sana. Can you imagine this guy ako tu hapa humble, lakini hata hajajipanga, hajafanya rehearsal, anatetemesha mistari. That tells you content yake si ya kutolewa mahali, ni kichwa imebarikiwa na Mungu, kazi yake ni kuitoa tu. That's why we having the All Stars Comedy Show. Ndio kipawa kama hiki mkitaka kusupport kuliko utumie msanii pesa na huko. Alafu juu tunafanya nini? Once you support what he's doing with his team, you've supported a youth, you've supported Kenya and the world. So thank you for all of those who are working together with us. Kwa hivyo boda na getio kinene, DJ Utoge kwa ina karibu hari yetoke Bwana Kororia, niyo kutuambia timu na yote. And thank you so much Kororia and your team, because you've taken back the Kikuyu people to the map. Many of these actors, I came at you you know, an actor is not a musician. When you have the hard on Friday, Saturday, Sunday, Taro modulio kama hora gina mode kona ine samido wakati kiabesa na kano mahanini na adika shiria horeti thimu oireko. Kwa hivyo aimine majita getono mago liko ine ya ginyare mata moi. But for actors, if you come and mutushikilie kabisa, in the next 2 years hakuta kwa na hii mambo ya tunafungua WhatsApp, tunachangisha kwa heshima kubwa sana. These have taken us back to the map. Wale wote wameshikana akina daktari, please shikaneni na hawa viongozi, mshikilie talanta, na wale ambao mnashikilia ku make sure wagonjwa wanapona, wenye wana wheelchairs, wako na shida ya miguu, akina Partners for Life wanatusaidia. Ile in time nataka kuita na heshima sana Bwana Kororia na timu yake ili wachukue usukani kutoka hapo. Derito nyumbani concept. Sisi tunaona wote tukule. Mara nyingine tena basi. One more time from the top, one more time.